तोंगानबा मफमसिंगदा पांगथोकपगो मणिपुरदसु 35 सुबा कॉन्स्टिट्यूशन डे पांगथोखरे। लैंगाकना निथीना थवोबिद्रबा सेक्शन खुदिमक्की मियामगिदमक मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी ना लेपली हाइना एमपीसीसी प्रेसिडेंट 𝐋𝐢𝐯𝐞𝐰𝐬 फोंदोखरी। Mahairoi nupi macha ani Manipur police ki gari na thomada amana khudakta laikhidaba amadi amana ICU da like nakhiba thongdokpu maikai kayadagi yaningdaba phongdoragli. खुरुमजरी नॉर्थ ईस्ट विंडोना संदोक्चरीबा नुमिदांगे पाव मियेंग ताबिरिबा पुमनमपु अहानबा मकदाओंग शंगमम लिरुना तराम नोक्चरी पाव मचा कायना पिजरी। इंडिया की टोंगान टोंगानबा मफमसिंगदा पांगथोकपगो मणिपुरदसु 35 सुबा कॉन्स्टिट्यूशन डे पांगथोखरे। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान हाइबा थीमदा कोनुंग ममांगदा लेबा MSFDS गवर्नर अजय कुमार वलाना सरु यादुना पांगथोखी। थौरम मदुदा MP लेशेंबा सनाजाउबा हानगी चीफ मिनिस्टर नोंगथोंबम बिरेन MLA सिंह चीफ सेक्रेटरी अमदी ऑफिशियल सिंह अमदी महाइरोई सिंहना थौरम मदुदा सरु याखी। थौरमगा मरी लेनना गवर्नरना फोंदोखिबदा कॉन्स्टिट्यूशन डे असे कुमजा 1954 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द इंडियन की कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट तौखिबा अदुबु निंगसिंगबा ओइना पालन तौबनी हाइबा वाफम थमखी। Finally, this constitution emerges. It's impossible to speak the making of the constitution without honoring monumental contribution of Dr. B.R. Ambedkar, the chairman of the drafting committee. Dr. Ambedkar, a scholar, having clarity of thought and unwavering commitment to social justice, shaped many of the most progressive features of our constitution. Working tirelessly with legal luminaries such as B.N. Rao, Aladi Krishnaswamy Iyer, K.M. Munshi, T.T. Krishnamachari, and various other distinguished members, Dr. Ambedkar ensured that the Constitution protected individual rights, limited the powers of the state, and created mechanisms for accountability. His emphasis on constitutional morality and equality before law, institutions through a delicate balance of powers. For the resilience of people of Manipur and their faith in democratic processes reaffirm the spirit of the Constitution. From our vibrant civil society to our youth-driven initiatives in education, sports, arts and entrepreneurship, Manipur continues to demonstrate how constitutional ideals can shape a progressive, peaceful and harmonious future. For the youth of Manipur, the Constitution is not just a legal document, but a source of Laingak Raningthina Thawobidraba section Khudimaki Miyamgidamaka Manipur Pradesh Congress Committee na lepli haina MPCC की प्रेसिडेंट 𝐋𝐢𝐯𝐞𝐻 फोंदोखरे। वाफम असी कांग्रेस भवनदा MPCC ना सिंधुना पांगथोखिबा संविधान बचाओ दिवस की थोरमदा सरु यारदुना फोंदोखिबनी। महांगना मखाताना मिपुम खुदिमक्की वैल्यू खंगदबा अमदी ह्यूमन राइट्स पु थौसादबा पॉलिटिशियन अमसुंग पॉलिटिकल पार्टी सिंगी मायोक्तसु कांग्रेस पार्टी ना खोंगफम चेना मियामगिदमक्ते लेपकनी हाइना वाफम थमखी। ngasi ki thoram aduda S Syamachran chairman legal department ex-MP Dr. T Maina Dr. Rabi Khan nachingba na wangangki loinana constitution gi preamble su saru yariba sing na punna pangthoki yan primak amal takku Manipur Pradesh Congress Committee na miyami lead section primak ki lead गुदा तौबा बुलडोज तौबा इंटेक्ट तौबा सरकार पावर पाए कांदा नि सितबा अमसु पिटी की भेलु
human rights को मनुष्य कभी दबा अधिक राजनीतिक politician अधिक political party को मैम से तो थिंकर की नमस्कार मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी यहाँ की मुख्य लेखी Maharoi Dupi Machani Manipur Police ki gari na thombada amana khudakta laikhidaba amadi amana ICU da like nakiba thodopu maikai kayadagi yaningdaba phongduk narakli All Manipur Students Union MSU All Manipur Muslim Students Organization All Manipur Muslim Girls Students Union Federal Students Organization 𝐶𝐤𝐯𝐿𝐸 Delhi Association of Manipur Muslim Students New Delhi Pangal Students Union DM College DMU Imphal Lilong Youth Organization LYO Lilong United Club Manipur University Muslim Welfare Association 𝐶𝐤𝐸𝐸 Minority Welfare Organization Singa Ideal Club All Manipur Ulama Council na chingba lukayadagi haukiba numita thokiba thodok adubu pendaba amadi thodok adubu chenaba sing chap chaba logi oiba choirak pibinaba taksilakli Panbaya School suti tharaba matungda mayum hanagi lambida Fencer School gi mahairoi nupi macha ani Security Forces puba gari amana thomduna takhaibadagi khudakta Sarina Singa mayum laikhidabani Mahag Yaripok Singa Mathak Laikaidagi Mohammad Azimuddin gi machanupini loinana mahairoi nupi macha amana Ras Medicity da pukhalatuna treatment chathaduna lairabani Haukiba numita thokiba laibak thiba thodokta Sangai Festival duty chatluraga halakpada ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜꯁꯤꯡ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯕꯁ ꯑꯃꯅ ꯊꯣꯝꯗꯨꯅ ꯇꯛꯄꯗꯒꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯁꯔꯤꯅꯥꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯇꯨꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯐꯦꯟꯁꯔ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 11 ꯁꯥꯏꯟꯁꯀꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯤ ꯌꯥꯏꯔꯤꯄꯣꯛ ꯁꯤꯡꯒꯥꯗꯒꯤ ꯃꯣꯍꯝꯃꯗ ꯑꯖꯤꯃꯨꯗꯤꯟꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤ ꯁꯔꯤꯅꯥ ꯁꯤꯡꯒꯥꯃꯌꯨꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ awaba phongdokpa aduda Fencer Higher Secondary School Thawbalgi Principal K Saratchandrana luchingduna School asigi Management Committee staff sing amadi mahairoi pumbana laikhidrabi mahairoi Sarina Singamayungi mafamda minute manga tumina leptuna laikhidrabi gi thawaina mapugi nakta ingna chikna lairuna ba thoniki amadi imung manungi awabadasu saruk yazari haina phongdokli Panbayai Sarina Singamayunga loinana accident aduda soklabi mahaki classmate Yaripok Singadagi Mohammad Zamin Khan gi machanapi Singamayum Nasima hauzik Ras Medicity da ICU da laikatnaduna lairibini Matam sadana koi khudumapigi la matam sakkiba adu amuk halawaiba sakam ubo pamaru moment adu koi ki kaundaba pungin da koi khudumle hogani adu Nahirba akwai kurumak singsina Sarina pamamba Mahangna pamjaba Tungda maksi warke sumai toge amati mahiri khunai giramta aina asawa mi warkana sumai toge ai waklo leramani madudi waklo mayam singdo nahirba akwai kai kudin mangna mahangna ninjamba asa khadero mangana ndo fulfill to ko namnar ka sorta thonijaba atuga Koina mang paman kita koina untuk mengambil apa pun orang bersih, koina bagi putang ni hari bersih, puning nak koina mau siapa putang nasi. Dalam salot tu kita, siapa pilih sikna, nungai dan tapi orang suruh hai tu nak pergi, hai berkan tu nasi, macam suruh boleh juga. Ayo, koina mau pergi, puning awal mampu ilai kuala, mampu mana tapi nasi dan nungai dan tapi Or so I will say matam labjagi start please Board of Secondary Education Manipur Bosengi Chairman Lauthokibagi Thawongbu Mahairoi Tarukki Baikaidagi Akanba Mawongda Yaningdaba Phongdorakli Regular Chairman Bu Masagi Term Loidringaida Maram Amata Pidana Lauthokibagi Thawongasi Mahairoi Khunaida Singnabani Haina Mahairoi Lok Tarukki Maikaidagi Thadorpa Cherol Amada Phongdorakli Cherol asida Makhatana Education ki Director na Chairman gi Charles Puragani haiba asi Natural Law of Justice Thugaibani Mahairoi Singhi Mayukta hariba order asi chatnanaba hotnarapa yaroi haina Jackson wa thamlakli
Maharoi Loop Ama Oriba Democratic Students Alliance of Manipur Desamgi Thobal District Council ki President Laisham Rakesh Singh na khuyek piduna Thobal District ki Deputy Commissioner Hana Kamaida Thobal gi Mafam Tarukta Traffic Signal Thambinaba Memorandum Pisankre Hiramasiga Mari Lainana Laishangthem Rupachandra General Secretary Desam Thobal District Council na Paumi Singh da Fongdorpada Lambigi Laibak Tiba Thodok Singh Amuk Hana Thokanaba Amadi Kudung Tiba Singh dagi Kanbang Ngamnanaba Upai Karata Oidabasu Oinabagidamakta Waikhom Mani Girls College Thobal College Crossing Thobal Mela Ground Crossing Khangabong District Hospital Crossing Wangjing Hairok Crossing Yaripok Bazar Crossing Yaripok Langathel Bazar Crossing Hariba Mafam Singasida Traffic Signal Thambinaba Memorandum Adu Pishan Kibani Haiba Wafam Thamnakli Hojii Thobal District Council Desam General Secretary na Pantuzabani. Asi akoina koigi Thobal District ki Deputy Commissioner Madam Hana Kamaida akoina pisan jagiba rang makta thokiba incident aduga mari lenana pisan jagiba memorandum asida maru oina akoina palliba si traffic signal thambagi matangdani akoina ngasi traffic signal thamnaba akoina Madam Hana Kamaida pisan jariba si mafam taruktani ahama mafamna Waikhom Mani Girls College amadi Thawang College ani ki hauna gadriba lambi asidani aduga amana Mela Ground gi asida leiriba crossing asidani aduga hujui Khangabo hospital ji akoigi Thobal district ki oina amarom da Thobal district ji manipur gi oina ani shuba population yambada ju oidi mafam ama oibnina Thobal district asida district hospital asida anaba layeng oji aduki matik mi lai maramoduna sigi jaga asida su hairiba traffic signal asi thamba matau tai hadana si jaga jim jo koina hapsan jabani aduga wangjing amasung hairok ki crossing aduga Yaripok Bazar ki crossing aduga Khongjom Langathel Bazar ki crossing haiba mafam asida koigi traffic ki signal asi thamnaba gi damta Madam Hana Kamai Deputy Commissioner Thobal District da koigi haiba memorandum asi pisin jabani All Manipur Tami Chingmi Apun Banupi Loop Tami Chingmi Gi Kungenipan Suba Foundation Day Pangthokre Linthoingambi Women's Welfare Association Community Hall Lamsang Thong Maning Tauthong da Pangthokiba Thoramaduda Yambe Momon Leima President All Manipur Tami Chingmi Apun Banupi Loop Thokchom Ramamani President All Manipur Women Social Reformation and Development Samaj Nupi Samaj Laurembam Nganbi President Apunba Manipur Kanbal Nupi Ima Loop 𝐋𝐢𝐯𝐞𝐿 President United Committee Manipur Kangchubolu Nomitlai Khulakpi Haigruzam Women Society Fairoism Rajmani Secretary Organization Educational Sports and Cultural Organization Nahakpam Memcha President Lup Taraganipan Lamsang Thodam Ivemcha Secretary Haibong Popi Nupi Khunai Association Singba Saruk Yaki Koina tauning ba thabang mayam ama mangda tariba matamagi ILP gi adagi thabak khudingmanta UCM da ka kokomi da thabak khudingma khoi si thadana tawraga lai ngasi mana si punamak to haraga aikoi gi laikhidrba nupi singda ot panaiba adugumba adagi army da henba shakti pisandana miot minai satharako mayam da thengna ba yaba si thengna raba matungna ngasina aikogi sahi aniga makhai phasilakaba aikogi kanglup masen ni marakta nungsinadabagi pot ama laibase asidasu kai asowa thaudang laujari amukke haina su laujarakhini aduga asuyamna siraba aikogi IDP singna mayumda hanjanjage haidana tawamatamda aikogi state force singna lao khongdana phusaidana nupi dhaw khutha na tawriba por sumbase aikogi tamismina akhoji amma thata honargani yaujagini adugi imalepa kanbana mapung oine yaujaga akoi pangthokjagani haiba wafamji thamjage aduga ngasi khogi sangai festival na thingiba mayam manipur da laiba mayam na thingiba sigi mathakta karigidamta asuk thawoidana ngasi paliba government asina hana akoi chief minister oiramana su prajagi awaba yingbide lawide mihan mipu mayam thokraga su tabidre ngasidi PR laga khoida phagani haibagi wakhal ga loinana PR sila abama tungsi su hamu kari su tawrtaba aduna khoina ngasi sangai festival tingwa amuk changhan jai khoi sangai festival tingwa matam da su
nupi sing da baw yaw na moina khutha amna thawoi wawoidana usetana mama obi kaya da ngang hiba aduguma singa do thamoi songna nungai te matungda tobiganu aduga aikoigi IDP singna sangwa matamda aw khongna kap CRPF की कुंट्राग मरी सुबह बटालियन सिविक एक्शन प्रोग्राम चथरपगी मखा तारकपो ओइना मणिपुर अमदि नागालैंड सेक्टर CRPF की मियेंग मखादा सिविक एक्शन प्रोग्राम CAP अमा ओल लंबुलेन इम्फाल वेस्ट लेबा मणिपुर राइफल की अहानबा बटालियन की कैंपस चा पांगथोखरे थौरम अदुदा कमांडेंट SH फरकियावाट खरमुजाई सोशल एम्पावरमेंट अलायंस सोसाइटी ओल लंबुलेन इम्फाल वेस्ट इलेक्ट्रिक स्विंग मैचिन तरा कुसिनखी Mechin Kushinaba Aduda Koshnam Sarma Devi, IPS Commandant First BN Manipur Rifle, Ranjita Devi, Teacher Tailoring, SH Ravindra Singh, TOMAR 21C 34 Battalion Unit Officer, First MR Officer Amadi Jawan Singh Saryaki, Beneficiary Singh Local Media Personnel, Local Citizen Singh Su Haribat Thoramaduda Saryaki. Function which we will hope that every year, next year also we will continue this, and we are thinking like what we want to do for the civic action program. So I have consulted with my officers. They said we are going to for livelihood, to help the society, to help especially the self-help group like you have organized. So I hope from now on we will try to reach out to the society, especially the young, the youth, like sports activities, and for the ladies, we are the housewife, and then we have to help them, we want to reach out. Karigumba machine decision na bada khuloi da ba leiragadi natragana ahen na khangning ba leiragadi taiba heragasu kapadi heitaba yai ko phi se taiba hibadi ai adu akoi blouse tu ba du makhal mayam se training chatpining ba leiragadi cheranjita bu contact to biu habide koina haina ba lei mi chaklam ba mi amada nga ma phar ba pibagi mahuta nga pha ba tambi bana hena maru oi haiba pandam dugi makhada pibire iba machine sing si seasonaraga unchiro lama nang na hongna bida makta hena chakhatpa hena mangzil thaba nungaiba yaithaba ulbiu loina I also would like to thank the CRPF for organizing such a beautiful program. I hope you continue to do this and help more of the people who need. Constitution की मतुंग इना लेबाग nga kadobani adubu hauzi Manipur fundamental right khangde right to movement leite amadi right to life ki meaning leitribasi miyam da fanghanba ama changi haina Manipur University ki head oibada natana Center for Human Rights and Duties Education Manipur University ki director oine thaupuriba Dr. Yumnam Premananda Singh na phongdokri wafam singa se Manipur University ki law department da pangthokpa Constitution Day 2025 संविधान दिवस की पालनदा लोइनना मणिपुर यूनिवर्सिटी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब डिपार्टमेंट ऑफ लॉ की संगाबगी थोरमदा फोंदोखिबनी महांगना मखा ताना फोंदोखिबदा इंडिया की सिटीजन खुदिमक्ता कॉन्स्टिट्यूशन की मरुओइबा सिंह खंगहनबनी हाइना फोंदोखि डिपार्टमेंट ऑफ लॉ अमदी सेंट्रल फॉर ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज एजुकेशन मणिपुर यूनिवर्सिटी न खुदसनदुना पांगथोखिबा थोरमदुदा मणिपुर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नावरिम लोकेंद्र सिंह Manipur University की Register Professor Dr. Morangthem Premjit Singh Amadi Department of Law Manipur University की Head ओइबदा नतना Center for Human Rights and Duties Education Manipur University की Director ओइना थौपुरिबा Dr. Yumnam Premanandana मथंग सिटना Chief Guest President Amadi Guest of Honor ओइना सरुक याखी November 2025 मसी 20 November सिमक्ता 1949 दा Constitution of India si adopt tokibani Dr. Bim Sahib Rao Ambedkar na lead to team nu draft tawraga matam dugi constituent assembly de puthoga close by close debate tawnaraga 20 November 1949 adopt tokibani adugi adopt tokibani numit tugi commemoration ekhona observe tawjari basi aduga masigi main theme di kaina kana constitutional value mayam si akhogi India ki citizen khudimakta khangan bani aduga constitutional value haiba targa de khoi preamble yawiba akhogi India si akhogi sovereign socialist democratic republic ni haiba simaga adi justice phangangadabani mi singsi justice haga social economic and political justice
अद इक्वालिटी अमसुंग लिबर्टी फैटर्निटी से फंगदबनी है बसी प्रेमबल द यावे अदुगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिना अखोगी पार्ट 3 दा फंडामेंटल राइट मयाम पीरी अदुगा आर्टिकल 395 यावी अदुगा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया सी 22 पार्ट खाइदुई अदुगा शेड्यूल 32 यावी अदु मसी मयाम से खंगनबगी पोनी अदुना खंग दरकार है तागदी अखोई लेबाक नाक पाइबसी कॉन्स्टिट्यूशन की पथाप मखादा नाकदे दैट इज कॉल्ड गवर्नेंस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया रूल ऑफ लॉ इज कम नती हुई सोहाय लॉ सबयू अन कॉन्स्टिट्यूशन की परिंग मतुंगिना अखोई लेबाक नाकदबनी हाइना खंजे अखोई हुजिक लेब मणिपुर कॉन्टेक्सटा अखोई फंडामेंटल राइट अखोई फंगदे राइट टू फ्रीडम मूवमेंट लेते अखोई द राइट टू लाइफ की अखोई द मीनिंग लेते सुम मयाम सी अखोई फंगन बम चंगी हाइब वाखलोन अखोई कॉन्स्टिट्यूशन डे सी अखोई पालन तौजबनी भक्ति स्वरूप दामोदरा स्वामी श्रीपदागी मरफुग निपान सुबह मपो कुमोन थौरम ngasi एयरपोर्ट लेबा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर क्रिश्चियन कॉन्सियसनेस इस्कॉन की आश्रम दा पांगथोखरे हारिबा मरफुग निपान सुबह व्यासा पूजा की थौरम अदुदा गुरु दामोदरा स्वामी की वक्त मनाई सिंह अमदी इस्कॉन की मरु ओइबा लुचिंग कयाना गुरु की मफम दा हाइकत लेकत तंगखिबगा लोइनना अतै मरु ओइबा थौरम कयासु चथखि ngasi ki thorom aduga mari leinana iskon imphal gi temple president sadhubhushan das na haikibada guru damodara na lauramba thodang sing adugi matang khanna nainaba yauna mahaki legacy adubu tungkoina leihona na ba hotna bada haiba themda maru oina ngasi gi vyasa puja gi thorom asi pangthokpani haina phongdokhi पूजा हायरगा कोना पांगथोक चरिबा थौरम सिगी मपुंग अबे थिमदी दामोदर महाराज ना पांगथोक तिरंबा मागी थौरक सिंगी मरमदा खनबा नैनबा मागी लेगेसी कोना तुंग कोइना खनबगी कोना जबा मागी ग्लोरिफिकेशन कोना लोइना लिलिबा मयाम से साथ सामिना मिसना मपुंग अबे थौरम ना हायरे दोदेगी कबुई वाइजरछु आइगी थमोइसिना यामना छेंगना ईश्वरबु थाजबा हाय तारे ईश्वर थाजबा बिसे जात बिजात खाइदे मतसु दोदेगिना मुस्लिम की धर्म ओइरो दोदेगी अखोइगी हिंदू की ओइरो दोदेगी करी करी जात के जे आइना पामदी ईश्वर छु दो आइबो नुसिरे आइसु असिदा मोइदे चमिनरुबदगी असिगी मफमसिदा दुम तोइना लाए महाराज याम फाइ जात बिजात खाइदे ट्राइबल ने सिना दुनी मेtai ने दुनी हिंदू ने अदु टाइम फाउ लाइते मंगोंदा ओइना चमाने हाबि तिबम द महाराजना अदु ओइना बा आदा कोइना चमिन रुरे हलाए अदु दसु आइसु महाराज नुसिना तौरबनिना अदु असिदा नोमगी ओइबा फ्री आई कैम कम आई स्क्रीनिंग कैम अमा उचिवा ममांग लेकाइदा लेबा इबुदो पाखंबा कम्युनिटी हॉल द पांगथोखरे लुचिंगबी बीएलएफ उचिवा हायल गोल्ड पिलर क्लब अमसुंग हायल यंग पॉपुलर क्लब का खुंबोंग बाजार का लेबा विजन आई प्लस का खुत्समनरगा पांगथोखिबा केम अदुदा मियोय चामगा कुनगा मंगा कंप्यूटराइज आई टेस्टिंग तौबा मित्त ngongdong काबा मित फ्रम काखटपा मित nganglengaba hakachaba fauba amadi matam gi oiba mitta narakpa yaba lainadagi ngakthoknaba check tauki loinana hidak langthaksu lemna yenthokhi लोइनना डिसेबल पर्सन सिंगसु लेमना अनोप सुपीखी ngasi केम अदुना मफम अदोंगी लेबा सोलबा अहल लमन सिंग अमदी अरापा मफम द चतुना लायंग बंगमजदबा मियोय सिंगदा कानाबा कया पीखी हाइना विजन आई प्लस की हेलेंबा मैटैना फोंदोरखी बखोई उचिवादा लुचिंग प्रेम बेलम सिले बखोगी फ्री आई केम स्क्रीनिंग जरा कोइना पीरी फैसिलिटी हाइगदे खोगी फ्री क्वालिटी और चेकअप को अदुगा कंप्यूटर आई टेस्टिंग ओरने दुगा तना खोगी मित खोई ngongdong tourism गुम अदु खोई स्क्रीनिंग तौचरे अदु लोर मतुंग दा खोगी मोय सानाबा खोई अदो अनो कुम खोई प्रेस्क्राइब तर मतुंग दा खोइना खोई साइट की फ्री डाइट खरजु बिजरि दुमाना अदुगा खोगी डिसेबल पर्सन दिन रे खोगी अखोई साइट की दुम खोइना अंगम लेवल दा खोगी मोयगी सानाबा फैसिलिटी खोइना बिजगने येंग बगिदि खोगी हंदे गान सिना खोई फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री आई टेस्टिंग तौ बट तौ दबा खोइन खोइना कगमा फ्रेंग गुम लेंस को पामगदि खोई मार्केट के 30% खरजु खोई फ्री द फ्रेम फ्री खपी बिचा दु तना खोई आइडो ख फ्री डिस्ट्रीब्यूट तौ ख यावे दुमाना खोगी खोई क्राइटेरिया खोगी मोय डिसेबल काउ वीडियो खोई साइट की खोइना दुम खोई फ्री ऑफ कॉस्ट मोय दुम तौ जरन दुमाना हादे कम्युनिटी में आंगे चौका तौर में खोई साइड जो खोई मतंग पांग मोई फ्री ऑफ कॉस्ट लाख
Ruda Academy Thobal gi kunga humdoi suba Inter-House Annual Sports Meet 2025 DC Thobal hena kamai IAS na tos chukhatuna ngasi dagi school asigi complex ta hogdokre. Organizing Committee Ruda Academy na sinuna ngasi dagi hogdokhiba sports meet adu hogdokpagi thoramda DC Thobal hena kamai na IAS na athoiba mingthulen oiki District Youth Affairs and Sports Officer Thobal Devin Moirangthem na thoramapu amadi school asidagi hogdokhiba NDA cadet Janet Lesham na akhanaba mingthulen sing oina saru yakhi. Hogdokpagi thoramda mahairoi singi contingent singna chatkhiba Mars Pass ki Salami Deputy Commissioner Thobal hana kamai IAS na oiki Athoiba mitunglengi warolda DC hana kamai na hai mahairoi singna makhoigi heisingba amadi ngamjaba sing adu lotsandabani miyamda uthoklaba maramdata mahaki tungi lambida mai pakpa oigedoribani Oza sing asi makhoigi damakta kathoklabani makhoigi damakta oza sing na laukiba thodang sing adu kawroidabani oza sing amadi mama mapada kaidawlungda thogolon kairoidabani haiki Mahangna makha tana hai kaidawlungda maithire haiduna ninghannaroidabani punsida mai paktriba fawba maithiba sing aduna thongna oiduna pandam adu fangdriba fawba hotnagadabani haiki declared often. We need to expose ourselves, our confidence, our potential in the school campus, I should say. And you know, I was also one of the sports loving person, and I believe that each one of you are also excited to involve and take part of this sports meet. My dear students, the first and foremost thing that we should remember is to honor your teacher, be obedient, and also honor your parents. That is a must of a student. In life, we face many hardships, we struggle, and in my case, I would like to see one example, because as we came up from a scratch, we used to feel why me and why not others? But I should tell you this, in every phase of life, in every stage of a life, we will face difficulties, we will feel the shortcomings in our life, but that is a challenge. Take it as a challenge, and that challenges will make you stronger to face many more challenges that will come in your life. Aroibada maruba pau amuhanna India ki tongan mafam singda pangthokpago Manipur da su humdraga mangarak suba Constitution Day pangthokre Laingak na ningthina thawoi bidraba section khudingmak ki miyam gidamakta Manipur Pradesh Congress Committee na lepli haina MPCC ki President 𝐋𝐢𝐯𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐬 phongdorakre Maharoi nupi macha ani Manipur police ki gari na thomada amana khudakta laikhidaba amadi amana ICU da laika nakiba thodokku maikai kayadagi yaningdaba phongdoragli Northeast window na sandok chariba numidangi pau matang asida lotion jare midyeng tabiki bapum na mapu amuka suhana kurum jare
step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180+ courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University, empowering tomorrow's leaders. Hakchang phana thamge hairabadi iramda masimakta da leiba khwaidagi pharaba hospital singi manungda ama oiriba Babina Hospital leijari. Mafam asida thajaba yaraba amadi sel yamna changdana specialty kun henbada ana layeng bagi khudong chaba pizari. Pediatrics, cardiology, cosmetic surgery amadi specialty makal makha kayada aikhoigi specialist singna marik chumna thawai hakchang yauna layeng jari. Aduna state wangmada amuk karigi chatlugani aikhoigi manipur da su hogikti awang bathaki healthcare fanglabada. Matam mangan biraganu sel hena tingan biraganu aikhoigi specialist singdagi malemgi apaba thaki layeng patapta yumpham oiba service lobiyu. Babina Hospital, where hope meets compassion. Akupa marol gidamak Babina Hospital, Sajiwa Jail Road, Kabai Soy Impal East Lengsin birau. Natraga, aikhoigi phone number 6909 390666 ta call to birau.